Pasibayo, maya payabak po kaya kayungan, at dakal pong salamat king kaya kayong pamanagon at pamisan metong kaniting misa. At yuta na po king kadwa ng Domingo ning Koresma. Kambera po rin kaya katamong miyayaliwang kayadwanan at panalangin, iabetala ring makatuki. Para king kapasalamatan da rin kaya katamong greeters, choir, at ding Catholics Women League. Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Boyet and Sha Sitchon family. Parang karing magmasusi king karelang kebaitan, i Rafael Antonio Duya, 79 years old ng Marcelina Reyes, at i Annalyn Gopez. Special intentions da di Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Patrick John de los Santos, Tiffany, Toby, and Timothy Deuya. Para king quick recovery and complete healing da di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Annette Espino, Margaret Licauros, Epifania Laok, at Wilfredo Vergara. Para king 25th years death anniversary ng Fernando Reyes Jr. At para karing kaladwada di Proceso Tulio, Jesus en Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Ireneo and Epifania Santiago, Antonio Sr. Bitug, Serafin Jr. Cristobal, Victor Canlas, Marilu Pabalan, Melchol Flores, Martin and Amanda Ignacio, Edelberto Sr. Santos, at ding sablang kaladwa, kim purgatorio. Ngini po talakad tamo at magkantatamong dalit a pamuklat. Thank you.
Kaniting misa ayabeta mo naman, kaling kay katamong panalangin, ing kapasalamatan at kaidwanan, ing sablang sasaw pat magbasabal, king kay katamong parokya. Ipanalangin tamo naman, ing kapasalamatan di Albert Sapnu, ampo ni Inigo Gabriel Velasco, amag masusi, king Aldodang Kebaitan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ningigpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kay kayo. At kaya imo. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing kadwanang Domingo ning panawuning Kwaresma. King katahimikan, ganakantala, ampon si siyanding kay katamong kasalanan, at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo, batamong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatad uling mi kasala kong bina king isip amano at dapat at niyayliwang kakulangan. Ulinita ipanigapugo kang Santa Mariam Kapilanmang Birhen karing sablang Anghelang Pon Santo at kay kayo kapatad ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo kingig pa, ban ing sala ng Kristo, sunlag karing pangatao tamo. O maluguday pa, king makuyad a penandit, pepaligayan me ing anak mo, king matas a bundok, ban pasik nangan melub misadsad, king kayang misyon, at patatagan ding kayang alagad. Bustan mong ing pangatyuna ning kekang anak kaniting Eucharistia at ding amanong papasyag na ke kami, ibayura kami at dinansala ampon tetagan. Mamusan king tungkul mi king biye at agawang mayan ing pusan ding kapatad mi. Angga king ibayo mo kami kayabe ning anak mo king alangku pa sa sala ning kekang ligaya. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. King panaw na ito, si bukanin ning Diyos i Abraham. Abraham nga na keya, nano po nga nang may kibat. Kanita sinabi ng Diyos kaya, ito kime iisaak, inganak mong kabubugtungan, apakamalan mo,
at muntako king gabun ning Moria. Iyayin me kanako anting ayin a durulukan, karin king bundok a ituruko keka. Karas da king lugal a tiro na kaya ning Diyos, mitalakad yang altar i Abraham at sela sana ing dutong babo na niti. Kaybat dimput ne ing pataram, ban saksakane ing anak na. Dapot inaus ne ning anghel ning Ginoo nga na, Abraham, Abraham, nano po nga nang mekibat. Eme papaten o nananan balang ing anak nga na ning anghel. Ngeni, balo kong tapat kapin king Diyos, ulining eme pigkait keyo, ing anak mong pakamalan. Tinalangaya i Abraham at miglalawe, ikit ne ing metong atupang lalaki, a makasabit asagu, king masuksok. Pintalane at dekap ban idaun anting kalibe, ning anak na. Manibat banwa, ing anghel ning Ginoo, inaus ning pasibayo i Abraham, nga na, susumpa ko king kakong sarili sa sabyaning Ginoo, anti ning eme pigkait kanako ing anak mong pakamalan, pangako kung panwanan da kang makanyan-kanyan, at parakalan ko ring palipi mo. Maging kasing dakaldoring batuin ning banwa at balas king pampang ning dayat malat. Samsamandoring syudad da, ring karelang kasalang, karing palipi mo, mipanwanan la ring sablang bansa, keti king yato. Matupad iti, ulining, pemintuan mo ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabie. Lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabye. Ya pamurin, ing kakong penaligan, agyamang nga kong sinabi, lubos kong milugmok, king kasakitan. Panamdamaning Ginoo, nunging metong karing memalena, Mateo. Lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabye. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo, susuywanda ka, antimo ing pamanyuyo na keka, ning kakong indu. King kamatayan, liligtas mo ko, keka kakong idawon, ing ayin, kapasalamatan, at ampanganan, king kakong panalangin. Lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabye. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan ding kekang memalen, king santuaryo ning templo mo, karin Jerusalem. Lumakad ko king arapaning Ginoo, king labwad daring mabye. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Nunging Diyos at siyo king panigtamo, nino pa ing makalaban kaya katamo. Pati na ing sariling anak na, ene pepasubalyan, nune dinahon ne para king ikakayap tamo. Nung pati anak na, binyene kaya katamo, ipagkait na pakaya kaya katamo, ing nanomang malyaring ayebyena, nino ing makapamarsala karing pinili ning Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayalan na nung sala, nino po ing makayatul karelo, i Kristo Jesus kaya, aliwa, emu ing meteyo para kaya katamo, sinubliya namang mebye, at atsu king wananing Diyos,
at mamilatan niya para kay katamo. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. Parangalantaya po ngeni ing mayap abalita. Meramdamiya ibat king maslagabiga, ing metong asiwala, nga na, itiya ing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan. Pakiramdaman ye. Kaluguran kong kapatad, ingginu manatiliya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus minukyat ya king matas abundok. Ding bukod mong tikina, ilapin di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawel akeya, ikit deng minaliwa aske. Ing imalana, meging maslag king puti, ing ninuman, ena apaputing makanyan. Kanita mo rin dingatlong alagad, ikit day Elias ampon i Moises, makipagsalitala kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap ing ketitana, gawa kong atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. I Pedro ang ponding abe ng alagad, mitakutan lang emunano, inya enabalu ing sukat ng sabiyan. Ing metong abiga, lintoya, at lilungan nala. At meramdam ya ing metong asiwalang ibat banwa, nga na, iti iya ing anakong kaluguran, makiramdam ko kaya. Kanita mo rin, miglalawela, king makabadurot, dapot alanong ikit aliwa, Jesus namu yang kayabera. Samantalang kukuldas la king bundok, maigpit ng penabilin Jesus karela, eyo panya biyan kaninuman iting ikityu, hanggang inganak ning tao, eya pa sinubling mebye. Pemintwanda ing penabilina, dapot ila-ila, pisasabyanda ing bage me palyari, nanu ing buri ng sabyan, king pamanyubling mebye. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Kaswelo ko pong may kiramdam inyang milabasa na Biyernes Benge, kang Father Jasper Sanita, ing paring migsalita, king kakatamong milabasa na Paris Lenten Recollection. Lalong linto ing kabyasnana, lalong sinlag ing gelingana. Ikit mi ampon dindam, nung makanano kalaman ampon kalalam ing pamisip at pamigunam na tungkol king pisasabihan pamanalangin. Eya mo migsalitang miyaliwang mga santinga ideya, prinsipyo o konsepto ay ba't mo king isip. Nune karing pamigunam na may tagkilta mo kapanandaman, uling migsalita yung iba't king karanasan, iba't king puso. Inya ating laman ampon lalam, ing kayang dinake kay katamo. Deta po nga may katagon king kay katamong Paris Lenten Recollection, king palagay ko available ya po king kay katamong Facebook page ing talk ng Apong Jasper. Malyari pong alben at pakiramdaman pasibayo. Potang lalto ampon sa slag inggeling aning metong tao at potang mayayakit ing malalam ng kabyasnan at potang panandaman tamo ing kaya pana ning metong tao king sabla ng gagawan ing haus tamo kaniti transfiguration o pamanaliwa aske. Metong yang konkretong tanda ning hausan tamong transfiguration experience o pamanaliwa aske, potang saslag ing mayap king kekatang pangatao. Ingaliwang lagyong yawos da kaniti, shining moment. King biening tao, dakal tamo shining moment. Ilapin detang penandit anong nukarin, masalang masala, mayayakit ing kekatang kabyasnan, gelingan, at kayapan. Makanyan ing milyari kang Jesus, babo ning bundok. Ikit da, tengalan at aranasan, dening malapit ng kakaluguran, di Pedro, Santiago, at Juan. Ikit da, nung makananong sinlag ing kayang ligaya. Karingaliwang sa lese, may ngariya ka nung mas lagayaldo ing kayang lupa. King pamagkwento ng San Marcos, ing kanong kayang katawan at ing kayang imalan, maputi ang maputi. Ala ka nung taong makapagpaputi kaniti, uling misnaya kaputi. King buridang sabihan ang timu kanini, king lupa ng Jesus, may yakit ya, ing lupa na ning Diyos. King pangatao ng Jesus, aranasan de, atangalan de, akilala de, ing apong Ginoo. At may manghala di Pedro, Santiago, at Juan. Inya, sinabi ra kayo, Ginoo, kasanting ining milyare, kasanting ining malilyari kaya katamo, kaya titana mo, eta na titipaking bundok, uling nung tipata pa, masakit ing maninaya kaya katamo. Kaya titana mo, inya, mitalakad kong at lungtolda, nga ng Pedro kaya. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Keni tana mo, kaswelong araranasan ing makanyan. O nenge makanyan ing plano ning Diyos. Mintaya king bundok, Jesus, bahaya mong mipasiknangan at isundo na ing kayang misyon karin king Jerusalem. Inya meramdam ya ing siwala ay ba't king biga
ing siwala ning igpa, asasabing, oyan ing pakamalan kong anak, pakiramdaman ye, makiramdam kayo. Kaluguran kong kapatad, ining milyaring pamanaliwa na aske Jesus king bundok, ya ing peka taluktok, ding dakal a pamanaliwang aske a milyari king Biena. Uling bayuya pa minukyat king bundok, minaliwane aske, at inaliwanan no biye ding taong akatagpuna. E pamanaliwa aske ing milyare, inyang migdesisyon niyang ilelena ing kayang personal a pamangailangan, ing pamangailangan ng mangan, ing pamangailangan ng magpainawa. Bang kanita pakibata namo ing pamangailangan ding masakit, ing pamangailangan ding makasalanan, ing pamangailangan ding danupan, at inyang ikit nala deting tutong dakalataw, amengaring tupang alang pastol, may lunos siya karela, may tagkilya kapanandaman, at kaybat, sinakripisyo na ing personal ng pamangailangan, lingunan nala, sikaso nala, at pigkalub na ing karelang pamangailangan. Ang gana ketang ding mismong pamilyana, inawos ding sirabuntok, mamumurit, kening kayang gagawan, e pamanaliwa aske ine, uling ing meto nga tao, alabanana ing kayang kayungyungan, maging makasarili, menaliwaya aske Jesus. E pamanaliwa aske ing milyari, inyang atsula king alanganin alugal, danupan langan, uling megisana ing karelang bakal, at imbes na pasalikot na, pasinop na, ing mitatagandang bakal, limang tinape ampong adwang asan. Nanong inutos na karing kayang alagad, pepalwalda ing karelang mitatagan abakal, legeda, at kaybat, pepasalamat yaking Diyos, pemiraso nala, ding tinape ampon adwang asan. At kaybat, pepapamyenala karing kayang alagad, ang ganaking kinabsila ding dakal, at kaybat atimpang mitagan. E pamanaliwa aske ine, makanyan mo naman ing milyari, inyang asaganane king ilang ing meto nga taong ating ketong. Imbes na pindiryane, paboren ne pang linapit kayo. Imbes na pangilagane, nanong gewa na, inatsyat ne ing gamat na at tigkila ne, at sinabi na, buriko, kumayap ka. E na iniisip ing kayang personal na kaligtasan, iniisip na ing makakayap kening taong ating lepra. E pamanaliwa aske ine, ating peka taluktok, yapin inyang pinili ng magdusa, magkasakit, pisanane ing krus, at meteya, ban ipakit na kekatamo, king ing kabalduga ning biye, ing biye para king apong Ginoo, eya maymut, nune makasadyayang mga linguan king sarili. Oyan ing taluktok ning pamanaliwa na aske Jesus. Eya meyakit king bundok, nune meyakit ya king krus. Kaluguran kong kapatad, kaniting misa, adwan tamo ing grasyang sana, akit tamo naman ing miyaliwang pamanaliwa aske,
Amaliliari king kekatamong paligid. Tangalantala naman sana dening awsan tamong shining moments ding kekatamong katubale, kapamilya, kapagobra, kabaryo, kasiping bale, kakaluguran at kabarkada. Misan po, personal message ining metong karing kanakong dara, kapatad ng tatang ko. Kukwento ne ining kayang apu. Ining kayang apu, bayin tao ne, at metong yapong mosikus. Inyang milabasa na simbambengi, tinigtigla kaya king panipuan. Detang dake na, detang kayang talent fee, linele na la. Ilang ginamit na king birthday na. Sadya-sadya po, taka nung mag-birthday, titipunan na la rin kayang kabarkada, miminum la, mag-happy-happy la. Ngeni aliwa ka no yung gewa na. Pepa lutuya ka no, ketang metong mingdara. At kay ba't, pepa balot na ka nung styro. Imbes na pamiyena, karening kapamilya at kamag-anak, pemiyena, kareng matuwang masakit. Kareng magpalimos king dalan. Kareng mag-tricycle ang malambat ng makapila, dapot alapang asa ke pasaheros. Kaya rin na kanuning patingapon, asneng kasayang kasaya, emo kanu asali, ing kayang tula, ing kutang, ininganak kay ni, minaliwa aske, ing sadya-sadyang mag-birthday, para mo king sarili na, para mo king kuswelo na, ngeni, pematula na la, deng aliwang tao, amigit mangailangan. Transfiguration experience ine. Metong a shining moment ini, king Biena, ang giyang itamu man, ing balang metong kekatamu, at inya namang shining moment, at inya namang transfiguration experience. Minaliwa pamisip, minaliwa pamibyebye, minaliwa panugali, minaliwa aske. Kaluguran kong kapatad, anting metong nga bansa, mika makanyanta ng karanasan, inyang banuang 1986. Megong pisay ini inyang banuang 1983. Inyang mimulat tamo king katutuan at megumpisang migprotesta karing mialiwang lugal laban king abusadong gobyerno at ing taluktok na niti yapin ing payapang revolusyon amilyari inyang February 1986 sinlag ing kayapan ding Pilipino. Uling, abe-abe tamong menalakaran at menindigan. Inya malaya tamong makapagsalita ngeni. Uli na ning milyari inyang February 1986. Inya malaya tamong makapamiling leader ngeni. Uli ning milyari inyang February 1986. Taya sana kakalinguan iting metong a shining moment ning kekatamong kasalesayan anting metong abalen. Uling kanitang penandit ay ta, lamu linwal king dalan ning EDSA ding Pilipino. Nune, linwal mo naman, sinlag mo naman, ing lugod at malasakit king balen. Ing lugod at malasakit king demokrasya. Mi balik ing demokrasya, uli na ning EDSA revolution. Tayo kakalinguan iting dake ning kekatamong kasalesayan. Sana ing tunay ng diwa ning EDSA manatili busal tamo. Ing lugod king balen,
ing abeyabe pamanindigan, banlabanan ing karokan, apasari king kakaluluan. Kaluguran kong kapatad, isunduta mo sanang papakit, papaslag, ing kayapan ning balang metong kekatamo. Ban kanita, kapamilatana ning pamiyabe-yabe tamo, at ning pangatao tamo, misan pa, sunlagya, ing lupa na ning Diyos, kapamilatan tamo. Talakad po. Abeyabe tamong ining ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Josik pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo anak ng bugtong maginuta mo. Pengagli upaya ning Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako kren krus mete at mi kutkut, pinipaya ka rin mete, king katlungaldo sinubliyang nebye, pepay tas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabi ang pongmenga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biel alananga. Amen. kapatad, ing Diyos, ene, pepasubalian, ing kayang anak. Abibita sa tamong kaibat, ninganti kaniting kalam, ene tanggian ing nanumang aibye na kay katamo. Kambening kasalpantayanan, manalangin tamong ene kingigpa, at nga tamong sumabi. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Ulitan tayo po. Pakiramdaman mi kekang balayan, o Ginoo. Para king kapanaligan, aing Diyos malapit siya kay katamo, at ang timurin, karing masolotang kalungkutan, at sablatang kapagsubukan, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Para king tetagan at katapatan, banalatang kupas gagawan, ing matulid at mayap, agyamang potang mangailangan, maragula pa magkapilit. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Para karing makabuklat a puso't gamat, ban sumaw para karing sablang daralan kasakitan. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Para king kapayapan, abukod mong ing Diyos, yang makiabiye at makatabi king sablang takot. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Para king pamisan metong at pamitambayan, karing kekatang komunidad Kristiyana, at kambering sablang taong maya papilubluban. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. Para king mitmong tiwalang kasalpantayanan, aeta matabing king kamatayan, nune miligtas king panganib, kayabe ng Kristo, karing gamat ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ing kekang balayan, o Ginoo. King katahimikan, mi papanalangin tamo, para karing kekatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kekatamong parokya. At tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kekatamong greeters, ang timurin ding kekatamong choir, at ding kayanib king Catholic Women's League ning kekatang parokya. Tanggapan na sa aning Ginoo ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, Boyet at siya si Chon, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tamo naman ing makapasubalid ang kayadwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, ting kayang pamilya, Patrick Jan de los Santos, Tiffany, Toby, at Timothy Biuya,
Antimurin i Randy Bautista at ingkayang pamilya. Panuwana no sa aning ginuding hanggang kapatadamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Rafael Antonio Duya, Marcelina Reyes, Annalyn Gopez, Albert Sapnu, i Gabriel Inigo Velasco, at pagkalubano sanang lubus, akapaldanan ng ginuding hanggang kapadatang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dayrit, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Anet Espino, Marget Licaros, Epifania Lauk, Wilfredo Vergara, Banjo Serrano, Amponi Renato Etok Lobo. Ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ng Father Larry Miranda, ang magmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon anting pari. Yuli no sana king kayaryanang maligaya, ding hanggang kapatad tamong mayang nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epifania Santiago, Antonio Senior Vitug, Serapin Junior Cristobal, Victor Canlas, Marilu Pabalan, Melchor Flores, Martin at Amanda Ignacio, Edilberto Senior Santos, Fernando Reyes Jr., Amponi Proceso Tulio at Dingmaldang Kaladwo. Ipanalangin talangan king Ginoo. Pakiramdaman me, kaya kang balayan, o Ginoo. O Ginoo, nung atika king panigmi, nino ing lumaban ke kami. Ing anak mo, manigapu yang eni para ke kami. Pakiramdaman mo kami, at parati meng pakiramdaman ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ni Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaklala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Papagbanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eukaristiya, ing kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling miye. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kaya ka antimorin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin oig pa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya, arapan ding kayang alagad. Si Dianano para king lalapit ng kamatayan, nasa anong ituru, kapamilataning batas at ding propeta, king ing mi pangakong Kristo, kailangan niyang dumalan kasakitan, bayo yamiras king ligaya, ning kayang pamanyubling miye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami, kingalang tunang dang pamamye kapuryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banal oig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king asdag ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king waneng kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco o kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan me ing anak mong i Benedita, ay nawas mong meko keti king yatu, ang tiningking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, dingaliwami pang kapatad, apepay nawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayamo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay espiritu, upuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abeya beta mong ening pasaw kingig pa, bangketa, manatili ang saslag ingkayang lupa, karing pangataw tamo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. Uling kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Jesu-Kristo, asinabi ka rin kay kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. At ngeni masayata ang idake king metong at metong ing kapayapan ating gaptamo. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you. Kapayapan po kay Koman. Peace be with you all. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayawos magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat ikasmeng amano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
At intamo pong second collection ngini para karing works of charity ning Santo Papa. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamat kami para kareting misteryo, mamatad ke kami ketiking yatu, king metong ng dake, ning tutuking biye. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukluko pong pasibayo para karing kapabalwan. Dakal pong dakala salamat, karetang binaldugyo, king kaya katamong second collection, para karing charity works, ning Santo Papa. Ing nga pong ginuyan ang balang mabless, king kaya kayong ganaka at kayapan. Kadwa po, kukumbiranda kayong tumagon, king kaya katamong holy hour, at pamangumpisal, ang maganap ng daratang Webis, February 29, alas 6 na puning bengi. Iting Oras Santa, panimunan ding kaya katamong EMDC, at kayari na puning holy hour, at intamo pong meeting ding ega-naga ng EMDC, Keniking Parish Hall. So, deta pong bisang mangumpisal kaya kayo, maliyari ko pong munta ng Webis, alas 6 na puning bengi. At intamo naman pong kumpisalang bayan, marapat, ng daratang March 5, Aldo Martis, 5:30 na ninggat panapon, hanggang alas 7:30 na ning bengi. O den pong pari king Bacolor, ilang papakumpisal kaya kayo, at ikami po, munta kami king Bacolor. At dakal pong dakala salamat, karing ega-naga ng ginanap apostol, karing mga labasa na banwa, at ngayon pong banwa ngayon manintun tamong bayong apostol, bangkanita, akayabe tamo naman king miyaliwang obra at kimutan king parokya. At atina ko pong mapila na apakisabyan. O sana nung lapitan da kayo't pakisabyan, makabuklat kayo pusong makibat kaniting awos. Yung kaya katamo pong barangay council at inyang tatatag kuraldal ng daratang March 9, Aldo Sabado, alas 6 na po ning abak, ing pamitipon king Ponduan. Magumpisa na po kanyan, ing kaya katamong nobenaryo bilang parangal, king kaya katang patulunan, Iapo San Jose, ng daratang March 10 hanggang March 18. Karing Aldo Domingo, itang March 10, ang pong March 17,
5:45 na po ning katpanapon ing umpisa na ning nobena at 6:15 na po ning bengi ing umpisa na ning misa. At karetang ordinaryong aldo, Lunes hanggang Sabado, ing nobena po magumpisang 5:30 ning katpanapon at alas 6 na po ning bengi ing kakatamong misa. At atintamo pong 5 misa neng daratang nga kapiesta neng March 19 aldo Martis. Alas 5 na po ning ganing aldo, alas 6:30, alas 8, alas 9:30, at ita pong alas 11, at pong binyag. At ita pong taulig. Sana po sumawag tamo king kakatamong fundraising campaign para king gasto sa aning piyesta at maleldo. Din pong sumobrang pera, magamit la king pang palit na ning kakatamong bubungan king kumbento at renovation kailangan king kumbento. O sana po maging generous tamo at bang kanita po mapalit na po yung bubungan ning kakatamong kumbento. Salamat po. Talakad ko pong yeni para king tauling bendisyon. Inginu manatili ke kayo. At kaya ka, Antimori. At mantabi ke kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantane ing banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat king Diyos. Maya payabak pong pasibay.